Zanimivo vprašanje, ne? Kakšen je v bistvu pri njih recimo ta postopek izdelave mange? To je bilo tako, mi zmeni tako fascinantno. Kako se v bistvu spravi, ne vem, a v bistvu mangaka vse nariše, ali pa nekdo za njim nekaj doriše, ali on se nariše sam skico. Tak, v bistvu, vse tak sistem, kako imajo to narejeno, da v bistvu to zadeva funkcionira, no? Okay, that's a very good question. In je zelo povezan s tem, kar sem itak hotel povedati. Nice. Tako da v bistvu Bakuman pokaže the life of a mangaka, but the way a reality show would show the life of someone. Like, sure, okay, maybe basic postopek je pravilen, ampak zelo tako za entertainment naredi, a ne? Zato za show, da je zanimivo, da je nek character arc, da je nek character development, da je nek fighting, da narediš tako event iz tega, kar se v real life dogaja. V real life je bolj chill vse skupaj, ne? Ja, seveda se dogaja, mogoče se kakšni res skregajo, ampak mislim, da to je bilo bolj pogosto v več let nazaj, ko so bili kakšni mlajši bolj zagreti. A mislim, je le Shonen Jump manga, tako exactly. da strabiš moš pohajpati. Blue Period ima bolj tame, zato je tudi malo bolj accurate, ampak imaš še vedno nek entertainment not, ker ne moreš mange narediti dejansko samo kot vizualizacijo realnega življenja, rabiš neko dramo. Rabiš tournamentar. Rabiš beach episode. Basically, ampak je to odvisno dejansko od publike, a ne? Če je target publika, unika berejo shonen mango, a ne boš ti najbolj tako realistično šel delati stvari. Boš nek event hotel narediti, kar te hypa, a ne? To je point teh shonen manga. Tako kot da bi gledal te športne igre. To je point od teh shonen, a ne? Tako da v bistvu Bakuman se mi zdi, da pokaže nek workflow, dost v redu, a ne? Da se vrnemo nazaj. Mislim, da je različno za vsakega manga artista nekako, kako je tale workflow.